Biyag ti tao. Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti patangatang mi abaro nga episode. Kablawak man pa ni Ma'am Ima Santos, ni Imelda Valdez, Danilo Abok, kini Ma'am Florenda Gaspar. Intay nga ro dandagan ti episode 190. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mama, iso ni Janet. No biyag. Janet, iso ni Mama. Agmano ak, nana. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti maturog. Arnel, di nagsakayat tiinan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngamadlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasya na laang itidamo. Ngamin to nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y la di kay matagtagari Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw ti ganas ko. Adda ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Ngamapay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay ayatek ni Janet, Mama. Diyak kayat day di a babae aparakan ka. Sinaam day di a babae. Taypadam a profesional ti pakirelasyonan. Mama, etlading itak, no di kay mapatgan iti kayat yu ang mapasamak. Anya? Tatang, ikasarnak ka nun ni Arnel. Kasano ang makikasar ka nga'y, ket no ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na, ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang. Ha? Saan mat nga iso ti mga sawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan ng sasaw. Ha? Makapasuron? Anak ko, saan kumakasta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kasjay ti ugali ti agbali na katugagam. Pakita amlat na kumay ti nasayaat, anak ko. Ha? No natangsit ti tao kanya, nakarkaro pa'y anatangsita. Ngam no nasingpat, ay kat nasingpatak mat tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pakumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel, anak ko. Respetuam kumalata. Ha? Depende iti sitwasyon dayta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat kun nga ikalaysa ni Janet. Nukasta, talaga ay papilit mo ti kayat mo. Di nakdangdangganan nga inaman ako. Mama, ay ayatek ni Janet. Kan may sa nasingpet. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laang anak ko. Professional ka. Nga sana professional ti asawaan. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat kun nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, jakam mo. Ngam sabali tiriknak iti daychay at Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan kuana. Mama, Pasensya ka ni ti kastoy a panagsasaw. Ngam kasla at datang tangsit jay nobyam. nagbidot kayo iti atap, Mama. Nasingpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyag no iso ti makagasat ko.
Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan ko na. Sige, makamu ka nga ron. Diyak ko makayat aparakan ka. Nga mawan ti maramida, no talaga nga iso ti ay ayatem anak ko. Adda ni Arnel kanti inana anak ko. Inkaagmano iti inana Kasangsang da. Pagan anom ti mapan agmano-mano dita, no swapang tumatlaang. Anak ko, saan kumamit akas ta ti ibagpagam Madi ti kasta. Inatinubium dayjay. Isu a respetuam kumamit. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak amanugang na. Alaman, di nagtupay kaya't apara iti anak na. Ha? Saan di saan? Alakit din. Inkasabten ti agbali na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayak nga iso ti umunang umasidag kanyak. Janet, honey, adda ka no ibaga ni mama kadata. Ha? Anya day na? Ita tanalpas kayo na nagkalaysa. Damagak man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko na nagpatingga ka laang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta ka pagadal ko, mama. Siya ti aggastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga agasawa. Kat ti mat gastos sa nga agadal, siya ti makamoy ti dayta. Ha? Kaya't mo tag-eskwela manan, honey? Uwan, no kasta ti kayat yun, mama. Hanggang desidido ka, kaya't ko tay sigurado. Ang mga nuwan kun kunam, ngam agsardeng kanto lang ayam. Sayang lang ti gastos. Uwan, mama. Interesado Okay nga Rod, may mayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kanto nga Rodan. Ay, pasensya kayo ni ti panagsasaok no datuma. Aklo na, diyak idi kanunungan ti relasyon nyo. Nga bita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, iso apasensya kay lakuman. No, adda na ipagpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Uwan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala Arnel, kuyugam to ni Janet ama panagenrol, anak ko. Uwan, mama. Kumusta ti panagadal mo, Janet? Nasaya at mat, mama. Manamnamak matla ka di ti panaggraduar mo into no may atawan, Janet. Uwan, mama. Di kay madanagan. Makagraduarak. Nasayat nga ron. Kanwan gayam. Liklikam man ti agpuyat. Tapno makatulong ka mat iti trabaho dito balay balasang ko. Ha? Agpuy-puyat ka mat ngamin cellphone balasang ko. Sa inton mapuyatan ka, nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban balasang ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. Kat surwam ti agdalos iti unag ti balay. Diyak kayat tinawara akab balay. Di mo ko matagidaksan dagiti bagbaga. Tapam magbagalaang daytoy. Takaslanak kamatan. Tasawa nakakat nga rod ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak-sakitan. Adda ka din ornong mo, Arnel? Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labalay ka. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaedan ta. Kaya't kunti lumasin, mabayinak ang makikabkabbalay iti inam. Ha? Masiputan amin agaraw dito balayo.
Jak kayat ti kasta. Iso alumasintan. Agi patakder kan iti balay ka. Uray basit laang. Kasanungay ni mama. Awan kaduanan adito'y balay. Problema nanday ka. Di mon problemaen, Arnel. Basta kayat kunti lumasin. Period. Apay payla alumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y balay. Nasaysaya at madlaang nulumasin kami, mama. Tapno amumi dagiti awan, kan adda kada kami. Ngam iho. Please, mama. Palubusan da kami kuman. Sana bali. Taumdas mat siguron ti ornong ko para iti patakder ko abalay mi. Uray basit abalay. Basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, mama. Abalayan, hagiaman kami kan kaga po iti panang tulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panagadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat ngamin tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raod, nagbiit na naglabas ti aldaw. Saan na napupuutan ti aldaw? Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kanay, ulitak abalayan. Hagyaman akmanen ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no di tabalay da lola. Tadi tatayo ka no nga ag-dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapmapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti sida ni lola. No fried chicken lang ti kayat mo. Agluto ang parakan ka. Nalakaalutuan day ta. Ijay kumayan ni lola ti panganan tayo Saanan, tamasadutak amapan ijay. Asidaglaang matibalay na ditoy. Di talaang bangir Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulom si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay ngay adi kay may idirapi Lara apo. Saan na kami matapalubusan ni mami, lola? Anya. Ibagbaga na anauyong kakanukot saan mat. Apo. Kunapay ni mami, jak ka numakipang pangan dito'y balayo. Ka amo na ka di ti umay mo dito'y ita. Saan, lola? Naglibas Anya. Apay ngay. Nagpakada ka kumaa. No agpakada ungtan nakmat. Ha? Kasta ka di apo. Wan, lola. Kan adupay adag iti bad nga ibagpagana kanyak. May papankan ka, lola. Apay aya aparitam ti anak ta ama pandita balay ni mama, honey. Kaya't nangarudmat ama kabanding ni lola na. Kalpasan ti amin ngay aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di tabalay na. Ha? Anya may nararamid na. Di ka man matagin didi, Arnel. Kanayon na nga ibaga idi, adinak kayat aparakan ka. Nulabsan tagsarita, kurang nalaabugan nak akas lamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day ta pasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan may isa, inawat na kamatan ni mama kas manugang na. Simingpot matan kan ka. Kapilitan asumingpad taaddan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akundi singpatan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakitanak met. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Da kami iti anak mo, when no jay swapang nga inang. Janet, nagbalbaliwan ni mama kunak met. Iso alipatom kung ang tinapalabas, tanapalabasan day jay. Ang pay sumat amin nga imbagak iti asawak, tatang. Swapang mat at talaga day jay akatuganga. Nagbalbaliw mo tayo, anak ko. Ay
na, kapilitan nga agbalbaliw taaddan apo ko na. Ngamjak amo nupod no nagbalbaliwan. Ang mga no aginti dilaang. Ay na, nagbalbaliw nga rudan. Di adala kun tatang. Iso adinak basta maong tanday di akatugangak. Ha? Labanak Nalalaingak mit lang ang iso. Ay sus, sana nasaya ati kasta nga ibagbagaman ako. Uray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kalabas. Di mo gurguraan, di ka agimula iti sakit tinakam. Ta sana nasaya ati kasta. Tano sana gapukin niya balayan. Saan ka anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Manumit laday di ana itulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag tatang. Uy, Janet, my friend. Kita am daytoy o. Ala, tay nakangingin cellphone day ta. When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umapalak araw sa nin, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kangingin Kan oray jilugan mo, kabarbaro manan. Ay na, no kung nagtumad nga minkan ka, sumali ka mo iti Simmalyak Investment Company. Ay na, nagado kami nabimak ng ijay. Kasla mabutol nga ngamin, friend. Awan ti rumba nga pagbutngam. Gayem ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosalyn, Ay na, ora ang pagbagat ka dito opisina ng agtrab-trabaho, di kanto bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign na kung iti mabiit. anya? Wan, katno kayat mo, sumurot ka matan kanya. Tas ikati may isang agbalin nga staff ti gayem ko. Irekomenda ka. Ha? Manungay ti sweldok ijay no bilang laang. Ay sus, ag triple ti sweldom dito'y Janet. Anya? Wan, isong agpanunot kan. Tamangan no makaalan iti sabali ti gayem ko. Ay, sige, tapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawak daytoy. Apay, open-minded aya di asawam iti kakastoy abana. Ukwa, saan unay, friend? Ay na, no siyak ti sika saanan. Di mo nyuman kan kwa na dayta. Tamangan no lapdan na kalaan. Ay, wanan niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigat, Rosalyn. Husto ni Rosalyn akatrabakwak. Kaanong tupay abumaknangak, nadyak pumanaw iti trabaho niya. Saan nakmat siguro alokwan, takatrabakwak man. Kan gayem na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Ne, Janet, umay kagitan na. Rabiin, anyat pampanunodam aya, nakatugaw ka matlatan dito'y kama. Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayim ko analawa a pigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray manang danta iti mga sikaso kadag iti mataraken a baboy. Napintas day ta na panunot mo Wan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama Ayaw na niya. Sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka di Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay sugayam a talaga. Saan gayam nga iskam da ito Saan mata talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanaalam mo ti umuna payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo a kwarta. Kwartami at anlo kada katugangak da ito Urnong mi kinilakay ko, kan urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Ala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo ditoy. Sige nga ron, rumor tayo.
Agaw ting tayo, friend. Syakti sagot. Agsasarunumat kan ti outing di asawa, Parnel. Kanayon ti post na iti social media. Wen mama, bye-bye aklatan tapno marelax met. Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti bagbaga na agatangan nyo apikari. Kumusta? Nagatang yun? Saan pa'y mama? Kanayon kanu ngamin ti biyahe di akin kukwa. Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawa. Anya? Kat, jay kwarta nga eh. Imbang ko kanu pa'y ni Janet, mama. Apay nga kakaribo so dagiti tattao dito ruwar ti opisina. Jack makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Un nga rod, napanan ti best friend mo. Jack mo. Anda mang ibagbagaan nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lugat? Kasanin ti kwarta tayo. Jack nga rod mo, Janet. Kuntakom ati gayong mo, Janet. Dakkel agat at ti kwartak dito akumpanya. Kat uray siyang mata. Sigalaan aya. Dakdakkel ti kwartak dito yung amsika. Kasanon ti kwarta? Basol mo da ito, no saan ang maisubli ti kwartak, Rosalyn? Agtal na kaman mo, Janet. Api nga siyak ti papasulam. Kat saan mata siyak ti manager dito'y? Wala, ngam ka tinangawis kanyak nga ag-invest iti dakkel a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag papasol. Tagpada talabik ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad inalam a kwarta. Pagkawanan na ko, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanen ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama akas to'y di mapasama, Arnel. Iso pagkawanan na ko, ma. Awan lata, Arnel. Mama, diyak naawat iti trabaho. Mas priority dagiti upuping siyak nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati agapalay iti trabaho. O talaga nga awanan ti mangawatkan ka. Agtagibalay kalaangan. Tasyaklatan ti agtrabaho. Mababain akon kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko, ma. Nangrunakan ka, mama. Sorry ka po iti panang tangtangsit ko kan ka iti kalabas. Ay, agyaban na tanauray kumatlaangan ti panagpakumbaba mong Janet. Kinapudno na, dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka, simmabalin ti ugalim, ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo, ipaidam mon kanya. Pakawanan da ko, mama. Aklo na tagitabidot ko. Sorry talaga. Ala, mapakawan ka, Janet. Kat sapay kumata di mon ulitan tinaramit mo. Anya ngay nga rod, agsubli ka manan nga tagipalay. Ako namat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti sana nasaya at iti damo. Ngam idilang dayjay, tanagbabawiyak mat dagiti. Babaan iti panang padal ko kan ka. Iso na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad adimtengken ka, Janet. No na nga to ti purwam, awan na saya at apagtungpalam. Ngem no napakumbaba ka, ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.